tun Punjab in Thandon campaign la ya party sang swai tu ten Arvind Kejriwal ami firfia kani tia han pu la ya Arvind Kejriwal an Rahul Gandhi a chanlet na tongkam toy te hi longai thlang u thil pakhat mi han rilfia te u Rahul Gandhi an Punjab a kumnga chung Congress sarkar en kola chu kumnga tram chuan man zo in Kejriwal ami firfia kani ti in vote ta zonga chumi omzia chu an sarkar chung khan engma an thok lo ti na ani thok ni se an ha tho te anau pui ve tur hi ninga ya na tho soi tur engma shelova Kejriwal ami firfia kani ram ke dar tir tum tu ani ti vel mai au pui chiam hi enge omzia ningai le अब एक चीज बताओ, राहुल गांधी जी ने 5 साल कांग्रेस की सरकार चलाई पंजाब में और 5 साल सरकार चलाने के बाद ये केजरीवाल आतंकवादी है इस नाम पे वोट मांग रहे हैं। वो इसमें तो कुछ काम नहीं किया, काम करते तो काम गिनाते अपने, कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है, देश तोड़ने के प्लान कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं यार।